Salam i pozdrav narode. Mustafa Mujo Čutahija iz Piki Hajkirsa. Sada smo daleko od kući, oko 4000 km. Nalazimo se u jednoj državi gdje je rođena civilizacija ljudskog roda. Jedna država koja ima oko 85 miliona stanovnika. Jedna država gdje se pravi najljepši čilimi. To je Perzija, Iran. Glavni razlog mog dolaska je ovdje. Najveći vrh Bliskog istoka, to jest Irana, Damavand, 5610 metara. Narode, vidimo se. Ekipa ekspedicije sa Balkana, iz Bosne, Srbije, Hrvatske, Makedonije. Jesam sve nabrojio, jesam? Crna Gora i Šeki, polovni Iranac i Srbijanac. Ulazimo u mauzolej gdje se obavezno skida obuća. Uselili smo plur, sedamo u džipove i idemo do 3000 mjesta koje se zove Džamija. I odatle počinje pješačka tura prema Damavandu. Iran, 26. juli, srijeda 2023. godine. Nalazimo se na oko 3000 metara nadmorske visine, mjesto koje se zove Džamija, podnožje Damavanda. Terenci su nas dovezli do ovoga mjesta gdje odavde počinje naša pješačka tura i uspon na planinu Damavand. Danas je i praznik neki u Iranu, pa je dosta planinara krenulo. Kako nam rekoše, otprilike većina ide do baznog kampa na 4200 metara. Znači mi ćemo danas, ako Bog da, sa 3000 metara popet se do našeg baznog kampa
gdje ćemo noćiti 3 noći, odakle ćemo vršiti aklimatizaciju za Damavand i danas znači, imamo po 5200 metara. Noće smo spavali u mjestu Polar. Dobro je bilo, ekipa se osjeća dobro. Nadamo se da će sve ostalo biti ok. Danas smo došli do baznog kampa koji se nalazi na 4200 metara. Ovdje ćemo noćiti 3 večeri. Sutra idemo na prvi aklimatizacioni uspon na 5000 i vraćamo se. I prekosutra, ako Bog da, rano ujutru idemo na završni uspon. Nadam se da će biti sve ok. Negdje se nalazimo blizu oko 5000 metara nadmorske visine. Ovo je aklimatizacijski znači uspon sa 4200 iz baznog kampa do 5000. Ovdje ćemo se zadržati 1 sat, 2 da se malo naviknemo na i ove visine. Mislim da pravilno radimo aklimatizaciju i vraćamo se u bazni kamp. I ujutru rano, ako Bog da, idemo na završni uspon. Četiristo metara do vrha. Samo da napomenem, danas je praznik u Iranu, tako da su na Damavand izašle stotine planinara. Evo ga, gore vrh Damavanda. Ostalo nam je oko 150 metara visinski da ispenjemo vrh. Nije lagano, vjerujte. Ovdje je sve bijelo od sumpora. Do sad i nekako smo prošli sa maskama. Dalje idemo. Kažu ovi Iranci da ovaj 150 metara treba na sat i po do 2. – 28. juli 2023. godine. Četverodnevno putovanje, to jest uspon po planini Damavand. Završavamo na njegovom najvećem vrhu, 5610 metara visine. Preumoran sam, vjerujte. Samo da se zahvalim dragom Bogu što mi je podario zdravlje i na faku da u svojoj 63. godini života mogu sebi podariti ovo zadovoljstvo. Hvala i prijateljima na podršci.
31. juli 2023. godine. Iran. U gradu smo sa oko 15 miliona stanovnika. Grad Teheran. U Iranu, tačnije u Teheranu. Imaju žene koje su pokrivene i žene koje nisu pokrivene. Ali su prelijepe sve.